paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, adda ka di madlaw mo itilangan ni Marituyang. Wangag pa'y sumaray. Marituyang, apay ngay akasla kakaasi kamot itan. Kag talaga mo ngamin akaasiak. Saan met iday? Ang mga nun nalipata, maray. Iso nga ibagakkan ka. Agawid ka pa'y laang, taing kasagay-sayon, day tabuok mo. Ay wen, Marituyang. Tanay, nakusukusumay. Bayan yun. Naa, sumango ka kadagiti mang-interview kan kay di barangay hall. Ako sukuso, day tabuok mo. Kahit maan-ano nga'y kuma. Nalipatam sa pa'y tinagdiram os. Nakasilsilang ngamin day tarupam. Talaga nga inrantak ti saan ngagdiramos. Tapno maasyan kanyak di paralista iti ayuda. Ay kaing ka nga rodin atanay, mangrugin santi interview. Lalaingam ti sumong bat, Marituyang. Tapno mailista ka kat makaawat ka iti kwarta. Nay, nakapila ka, Nanatuyang? Kautanya nga'y itayak pa'y anak kapila dito. Naktanganon dagiti sakak anak katakder. Ano sama? Tanala daw kamot ngamin asimang pait. Apay, nalpas kan ana interview. Ay, una na, nalpas ako. Isong agawid ako. Ay, imbag ka pa'y tagawid kan. Na, ala, nana. Mapugpugsat samot tanday ta chinilas mo. San pa'y mo't Apay, di mo makita jay barok apin ng cellphone ni Badungkaw. Ay, talaga amala ka, nana. Takakaasi ka mo. Awang pa yun maigatang mo iti chinilas mo. Nenenenay siyaksan ti sumarunaw. Sige, mapan ka, nana. Adda ka pa'y kapitan. Ada Makikapiak man la dito'y barangay hulan. nakita ka tayo nakapila. Ay, siyempre kapitan ta nakakaasi ti biyag may kinibadungkaw. Saan mo't iti panagkunak? Kaasi ka may kapitan. Awan to pa'y ti maigatang min iti kapay. Ay kat agtimpla ka nga rudan adita iti kapim. Agyaman na kapitan. Ay, adda tinapay. Katwa na, igatangan ka. Ay, kastaman kapitan. Kasyam latta ka daing to'y kumarim ang makakapkapay. Ay! Ay na. Ay! Nagmayatan tiyag kape dito'y barangay haul. Ay, unay mo, ti panagigop mo, mare. Ay na. Urek lang may surat. Di ka man nagsaw iti kastamaray. Pinagkapi na nga ni kapitan. Kita man day ta kinaanos na ken ka. Ay maray. Mabalin nga timplak pa iti may satasa. Maikamano day tan. May sapay lang mo. Ay, kat nakamano ka na sublay. Aywan anya. Ay, maikalimagaya mahun mare. Kat, kaano yung ngay maawat jay umuna a payout yaw? Intun ka no may alawas. Nagbiit man. Un nga ron, kapitana. Imbag lang adda maigatang iti kasapulan dagiti ubing agis eskwela. Wen barok. Talaga adakkel ti maitulong day ta akwarta kada kayo. Wen, kapitana. Talaga ang makatulong kadagiti padak ang marigrigat. Nagkita kayo kadikan ni Marituyang ije barangay hall? Ay, wen. Nagkita kami. Jack amua, no nairaman mat tinagan na itilistaan. Into no magkanugayam o may alawas ang maawat di kwartayaw. Ne, kasan nga amom? Ay kinagdamag-damag akmat Na, apay ang masapul nga agdamag-damag ka. Tapno maamuak mo Uro ka mga min sikritaw. Di mo ibagbaga na pagkagayam nagpalista. Kasano adyak isikretaw? Dawatem tuman amin nun. Kitalangan mo't asan na ngay bingayan.
Day tati bagbagakken ka. Jak pa'y naawat jay kwarta. Ibingaya na, ti bagbagam. Ay basta, ibingayan nak no maawat mo, di kwarta. Naglaing kan ngay. Sakti ka kaasi anak ipilpila. Ita, agdawat ka, iti bingay ma. Marikwanang, lumabasak pa'y dito itersinam Wan, Maray, lumabas ka laang. Amom kaday, no sa dino ti papana. Wan, amok, dita barangay hall. Tapno awaten yun, jepi out yo. Naglaing ka magkayam no maminsan maray. Kano da kami akagawad tinang ipakpakaamaw. Ay wan gaya man niya. Ay wan gaya maray. Tangay maawat ko itajay kwarta. Mabalintiyo mo tan. Ay, Sige mo tan amaray. Bayadak tumula ang intun madamdama. sige man langan. Ngamnay, idagas mo di bayad na, apaman ang maalam di kwartam. Wan maray, saan ka alukwan? Naalam mo di kwartam? Wen, nana. Isong agawid ako. Ay, imbag ka man. Aray, naalam ka din di kwartam. Agur-uray nga rodan dagiti nakautangak di tarwar. Apay, agbayad kan. Una, nana. Tapno, mabayada ka dagiti utang ka. Madulamay. Apay nga dulamin. Kastoy taramidum. Libasam dagiti nakautangam. Bayam idang aguray. Sa dino nga ron ti pagnaang agawid. Naglawa di talikaw. Kat nga dalat na. Nagkapoy kan aya. Naglakalaang mati umuli di taalad. Padasam man nga ron amag na di talikod, nana. Siyakto pa'y. Agur oray ni Marikwan ang itibayad ka. Ang ay, nagado apag naan. Ninsamat marituyang jay magmagna. Naawat na siguro, di kwarta na. Ayabakman. Marituyang! Maray! Na, saan pa'y atumalyaw? Nagbalinan at tuling. Naala na gaya mo, di kwarta na. Na, kasmet lang kadagiti daduma ang nakaawat iti kwartada. Saan dan atumalyaw no ayabam ida? Kunakun kay, ngadakan. Na, itaman pa'y alino katam ti redhaw. Kat adda ka gaya main. Ikan na ko na. Kan ka itay? Kiti kwarta! Agtal na ka man, ha? Ne. Panganuwalin nak mutin ngay. Ay, saan ka ngay kan? Peryaw! Nye! Pare ba daw? Kaya nakatugaw ka dito ikiti kalsada, akas ka na pimpiman. No makita dak akas la pimpiman pare. Ilistada magka di tinagan kaw. Tapno makaawat akmat iti kwarta. Lalpasan ay ti panagpapalista. Ay di mula imbagbaga kanya mo pare. Tanapana mo kumanagpalista. Kat naikalbat ni tuyak mo. Awan nagimot mo pare. Di na magkayang ikan. Lumawat ka ngamin, pare. Inwalin nakto pa di dumawdawat ak pare. Isubot lagayam akas ka lang nakakaasi itan. Kan ayan na ngayon ni tuyang mo, pare. Nay, isunsa mo da dyan naglugan ni dyan tricycle. Papanan na ngay nga ta. Mapanak gumatang iti gamit dagiti anak kong agis eskwela, nana. Apay, di mo damagal no anyamat timapan ko aramidin itay ilay. Amuklatan, timapan mo aramidin. Mapan ka gumatang iti kasapulan nyo iti kusina. Goong, kaskada. Agtal na ka man dita. Anyabog ko nga sasawang. Ha? Ay kat, karnimot at tigatangam ita, tadagat nga rod kwartam. Mapanak ijay parlor. Ay, agpapintas ka? Hehe, padasak man mo ti agpapintas. Ay kat, paraam nga rodan na, ito'y tricycle nara. Aya, Wen, asidagan jay parlaur. ay para! Para kunakag! Ay sus,
Nagtulangan na ito a driver. Para! Nayunak man lang tigatangak abagas, Mare. Tailakam ko man ni Pari Badong. Apay? Makipangan ka no ijay balay. Tasaan ka no pa'y anagawid ni tuyang na. Nagudong samot itay. Ketwan, ang saan pa'y anagawid? Anya lang atan ti ginatgatag na. Tas saan pa'y anagawid? Win nga rod Adala kwarta na. Narabyan meten ijay ilay. Nanatuyang? Si kakadinday ta? Na, naimatapan nakakigtot mo na nakakita kanyak. Napintasak ka dilaw na yan, Impakulot mo mat ngaminan day tabuk mo. Bagay ko niya. Nay, apaya kasla imalsam day tarupam. Kuha ngamin, nana. Anya akwa. Saan mo abagay ti kulot abuok? Di ka man. Agulbut ka man ako nakaw. Saan nga gululbaw, nana? Ay, saan ka na kaya tapansinan? Imbagak laang tipod no. Kagura na kaon? Reklamo kan tupay kin ni Kapitan. Tanya ko matibasol kaw. Mare, no nakaawat ako mamat iti kwarta, adda ko mamat igatang ta iti si daan ta. Wen nga rod, Mare. Kokomaray! Apay akas tatipan nagnam, Marituyang. Isupaya day ta, Mare. Sakday ko, apay, di da kun mabigbay. Ay, kwa ngamin, Mare. Ay, sabali mo't tilangam. Di mo pa'y laidiritso a pimentas. Manungay ti imbayad mo iti panagpakulot mo. Imbayad nan sa amin, di naawat na kwarta. Saan mo't nga amin, Maray? Tagimatangak iti sapatos kaw. Isumot lagayam nga agtik-tiklay ka amag na, tanaka-heels ka. Ay, natadem unay day ta heels ti sapatos mo, Mare. O, kita man eh. Uray la naabot-abutan dagiti nagnaam. Oray ata si Mixie Ak. Si kalaang matimang ibagbaga iti dayta. Umapal kayo laang atawan kwartayaw. Nay, pumanaw ka manan? Agawid akong takun kontra undak mag. Ay, kita am dayta pagnam, naimuntar samot iti kapitakan ta sapatos mo, Marituyan. Makakaroon. Anakon ka. Daytan ko lang amin panagpasikat mo ti adu ka. Ay, tulungan dak mo tin. Ni badong mo ti ayabam. Nagkunang aming king ka, hills ka arumwal. Ong tanak pa'y lalang mag. Amom lang nga road na saan na siminto ti dalan, kundi hills ka pa'y lang, may. Basol ni Kapitan apay nga main, ta saan na amay pasiminto to'y dalan. Ay, tila pabasulan. O, anya nga ita, kapitpitak kan. Ay, tay sapatos ko nga ay. Itugot tanto ijay banggag. Tapay. Una, tausa rin na pagabot ijay pagmulaan ni Timais. Ijay ka nga grampa. Anya? Ay, una yan, Marituyang. Kas kamutla pimpi man ita. Kasano, nagmalmalum kami manun kinibadong ko nagbangkag. Kat, apay analadingit ka? Into no makaabit kayo, adun to matikwartayaw. Win nga rod kan anya ko mati makapaladingit iti dayta, Marituyang. Ay, sana kun napintas. Ay napintas kalata para kanibadong mau. Ay, Tilan tumat ngamin pagdandanagam, Mare. ay marikwanan, kaano kamin tumanin ngay nga ag-pay out. Mabayag tupay Kasapula kundi kwarta. Di mo kunaan apagpakulot mo manan. Ay, saan da kanton ang mabigbeg, Mare? Saan, Maray? Paggatang kanu ni badong ko iti abunaw. Ay, kasta ngamin
Usaram iti omno apakausaran na day ta kwartam. Saan kat aday ta pasik a pagpapintas mo? Ay nahanatoyang, ti kwartam, aramatam iti umno apakausaran na. Unaam ngamin ti pagkasapulan nyo, sakbay ti pagpapintas mo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebutazo. Sound effects Jopper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.